Soweto Guest Lodge. Ngidlula le ekhona. Lapha naye sicheck ibed njani. I-comfortable siyakwana swethu. Yasebenza siyasebenzeka. Hello. Sabona. Uyazutha ukhali. Khaya sesifuna sijikela amakhaya lapha. Khona pha bengitshela lokhuza wazi ukuthi uThem uThomi kaMngani wakho lwana uMelisa. Ngiyabatshela ukuthi you cannot be stranded. Let's wait for Guest Lodge nabi. Lo bengula street opposite. Hayi siyabonga nje. Ngiyabonga sho unletha la. Ka usithi ndoda. Hayi. Akudani kunjani sisi? Ngiyaphila futhi njalo. Badani uyakwazi mntwana lapho uthi sibhuke singijule. Besishare anjalo ukuthi like yakwazi thina imali yesivumelelo yona le imali encane ngoba sathatha one room sonke eSoweto Guest Lodge. Lo keep half na keep half. So na into ade we understand ukuthi la nje wasokuthi usisi lapho uzolala sisi. Yini uzolala kanti ngumyeni wami lo indoda yami phela. Indoda yakho? Indoda yami. Indoda wena ngafuna ukuthatha indoda yami uzolala la lapha njani mina ngingakwazi angikwazi phela wena ungumngani wakhe sibili years but mina ngikwazi ngiyendala le ndoda yakho but engishoyo uzwana mntwana ngitshela ngikhuluma naye lo we are soulmates auntie. Uzolala ngapha njani mina ngiyini. No, listen, this was about cutting costs. You know the laws of economy. Yeah, but the cutting costs, but now is a disaster in cutting costs. Ngoba now nxa ukuthi wena usulethe umuntu sivumele ukuthi mntwana sikhathi rumeli khulu. But lawo ngeke appreciate ukuthi ubheke khaya indawo ulethekile. But mahlalela ayisimandate le ngicela ukubuza ndodana. Imbheda ayikho yi2. Ingu2 imbheda. Ikho lower part thina silowe ti problem. Okay, let's hope akulanto izayenza. Usungabiza lawo mama. Let's hope akulanto izayenza. So you want to deprive me the right of use on my property? When you are private ngale kubed yakho thina singabona ngani kunenkinga akahambe ecela ikhethen afakela kanti nje libhobha fa amakhethen wena nxa kubuthi wena uthi khona umuntu ozakuthatha akula mfazi olethwe lodge akula mfazi ongalethwa eSoweto Guest Lodge ethwa mfazi wasendlini umama wakhe ulukwa yini ngibo bayangazi angithatha futhi akula lapho yakhona mntwana ufuna utshela mama ngabona umfazi evuma ukuthi atshone imali lodge umfazi oqothomela ehlala ekhaya yike sikwaziyo yike ngitshela ekhaya la kumngakho ekhaya kababa athi mina ngalanda ukuthi uzohlala ekhaya kabana ngathi kusezulwini ilikho ngalanda uzohlala ekhaya mina ngalanda ukuthi uzohlala kibo yena la hayi mahlala inkingi ngapha etizwana ngitshela at least ngabe sithi singu 3 kule bed you've got the full bed 100% of space ngile full bed 100% yiko phela lana khonapho ngalala njani ugubuzele ngalala njani ugubuzele into ebuhlungu ukwelapha kuyini ukuthena ngala muntu ukhona umuntu ongalala ekwazi ukuthi igundwane lekithi bandawoni ngilale mina ngithonga ubuyeke ngicabangeli kanti wena ulayo yini intombi awula intombi yeah but not same room ithathe phela ubuyela udawuna ufuna ukwenza lokho ndoda uyayinika